Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya ulama karismatik, ulama besar Nangro Aceh Darussalam, Abu Tumin. Syekh Daralun, ulama karismatik Aceh Tengku Muhammad Amin Mahmud Syah atau akrab disapa Abu Tumin Blangbladeh tutup usia di umurnya yang ke-90 tahun. Berita wafatnya beliau menggema seantero Aceh pada Selasa 27 September 2022 pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar duka ini juga sampai kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia, salah satunya Ustadz Abdul Somad atau biasa disapa Uwas. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @haider1278, tampak Uwas menyampaikan ucapan belasungkawa dan mengirimkan Al-Fatihah kepada Abu Tumin Blangbladeh. Berikut ucapan belasungkawa dari Uwas dan harapannya kepada keluarga, saudara, serta murid-murid Abu Tumin Blangbladeh yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya ulama karismatik, ulama besar Nangro Aceh Darussalam, Abu Tumin. Petang tadi mendapatkan kabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan almarhum, keluarga yang ditinggalkan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, keluarga, murid-murid, beserta seluruh jamaah. Kita tetap mendoakan almarhum ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أهله وذريته من الصالحين من الصابرين والصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.